Halo, Ma. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Maaf ya, Ini guys. maaf. Iya, sarapan itu gawan. Hmm, hmm. Iunya ini maaf, maaf siang. Iya, pawe oseng Maaf. tembus. Kamu apa? Oseng tembus. Sing apa? Tuku mah beli. Sing bojo. Kok sange-sange gemes gede-gede buat cewek. Ya, tak dadu-dadu lu ya. Usahanya gede apa gede? Tembus usahanya apa gede? Ya tak dadu-dadu lagi lho, Mah. Dadu-dadu. Oh. Dadu-dadu. Empuk, Mah. Empuk. Jadi ora ana rile, Mah. Empuk. Kandel apa? Cilik. Waduh, Mas, aku percaya ke aku, Mas. Ya usah ngegemes yo, apa gede kuwi. Wis marah pas yang ke. Kelingan gone mama. Aman, aku ngomong mangalantong, ngomongnya nggak budaya pakai lagi gantian, saya gembusnya cilik kok, gede. Yo sak dadu-dadu lho, Mas, dadu-dadu. Tapi dadu tuh Iya. dadi kopyokan ngono kae lho. Iya. Nek wedine kan gede. Wah, aku kelingane nggon mama. Kok iya nek muni ora? Mama ki dibilangi kok. Enak eling-eling ki nggon mama. Oh, makasih. Wong benunu ngono kok. Nek dadu kae kan dikopyo ben metu nomere. Gitu. Iya. Nah, mbuse mama ya dikopyo. Ben metu. Aduh. Mumet sih kok sik kemringet to iku yo. Ma. Ya wes, Ma. Aku tak Tano to gawean sing kok tak telepon nek. Iya. Sehat-sehat Bu Mama. Ya, Ma. Iya. Sering bersyukur ya, Ma. Iya. Harus sering ning Ma. Iya. Tenan, Ma. Gembusnya di gowo ning keheningan, Ma. Saya gembusnya sing benunu kuwi. Gembusnya sing bunter. Ya, Ma. Iya. Gembusnya sih ora boleh banget gembusnya. Bu mau tahu arek ngono, Ma. Ra ono rambut yo, Ma. Gembus mung rapet lho ora ketinggo. Nah, ora arek iki ra ono rambut. Iya, ngono rapet tinggo rapet lho. Wes ya, Ma. Assalamualaikum. Aku sayang Mama. Ya sayang. Aku sayang sama Mama. Ya. Assalamualaikum. Ma. Ya. Itu ya, Ma. Sayang. Iya, Ma. aduh kemeringat banget. Ya.